Mwema ndo mtakatifu uketie juu mbinguni. Uwezo wako na upendo wako tuko mbele yako, tukihitaji msaada wa Roho Mtakatifu kutenda nasi. Presence yako itawale mahali hapa kama mvua. Presence yako ikatende nasi kwa viwango vikuu zaidi kuliko ufahamu wetu. Tuongoze tupate kuelewa neno lako takatifu. Inaandikwa neno lako nota aliandikwa yetu na mwanga wa njia zetu. Basi Bwana, tawala mahali hapa kwa ajili yetu. Neno lako tukalelewe kwa wingi zaidi, ukatufundisha tuweze tena kusimama mara tena na kuonesha kuwa katika dunia hii. Tuwezeshe Mfalme, neema na upendo wako vitawale kwa ajili yetu. Wezesha kusikia neno hili siku ya leo. Wezesha kila mmoja na wale mahali hapa nami karibu wakaelewa neno hili, na wakapata neno hili kwenye mitandao. Mungu kawezeshe wakalielewa neno hili. Usituache tukufungukie, bali peke yako utawale kwa ajili yetu. In Jesus' name we pray. Amen. Na wakaribisha tena siku ya leo watumishi wa Mungu ambao uko mahali hapa na ambao uko online ama ambao watanifuatilia kwenye mtandao TikTok, YouTube na mahali pengine. Kuna jambo ambalo nataka nitufundishe siku ya leo. Na hii jambo ambalo tutafundisha siku ya leo, naamini kupitia msaada wa Roho Mtakatifu kila mmoja ataelewa na kila mmoja atachukua jambo fulani katika maneno hili ambayo tutazungumza siku ya leo. Kuna mahali ambapo tulizungumza masiku za nyuma, tukazungumza neno, na hapo ndipo ambao nataka kuanzia siku ya leo ili wengine pia wapate kuelewa zaidi. Tunasikia maandiko nasema kwenye kitabu cha Mhubiri, tukiangalia kwenye kitabu cha Mhubiri, maandiko nasema kwamba kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kucheka, yani kuna nyakati nyingi tofauti: wakati wa raha, wakati wa shida, wakati wa furaha, wakati wa huzuni, wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia. Sasa nataka kusoma kwanza mahali hapa siku ya leo. Wafilipi 3:13 inasema hivi: ama kweli ndugu zangu, sidhani kuwa nimekwisha pata tuzo hilo, lakini jambo moja nafanya, na yasahau yale yaliyopita na kufanya bidii kuyazingatia yale yaliyo mbele. Kama kuna jambo inayosababisha watu wengi kuanguka ama watu wengi washindwe kuendelea katika ulimwengu wa roho, watu wengi wanashindwa kwenda kwa sababu ya mambo yale yaliyopita siku za nyuma kwao. Kwa mfano kuna watu wengi ambao walitenda mambo za kuachana, walitenda mambo mabaya, lakini ikafika kipindi wakayaacha yale mambo, wakatubu katika roho na kweli, wakaanza safari. Wakati ambapo walianza safari, ndani yao yale mawazo iko tu ndani yao, yani fikira zao haijabadilika bado. Sijui kama kuna mtu anaelewa. Yani ile vitu ambavyo walifanya zamani ni vitu ambavyo vinawatawala. Hata kama kwanza mambo mengine kuyafanza, yani ile fikira ama ile kitu ambacho kilipita zamani kinaanza kumrudia ndani yake. Tunasikia kuna jambo mbili ambayo nitazungumzia siku ya leo. Jambo la kwanza ni kusahau yaliyopita. Kusahau yaliyopita ni yale mambo ambayo unaona hii mambo inanikosesha raha, hii mambo inanikosesha mimi kuwa na huru ndani ya Yesu Kristo. Yale ambayo unaona haina faida kwako, unapaswa kuyasahau. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu maandiko hapa yanatuambia kwamba, asema ama kweli ndugu zangu, sidhani kuwa nimekwisha pata tuzo hilo. Yani anazungumza hapa, anasema adhani kwamba alishapata ile tuzo, lakini tukiendelea nasema hivi:
Lakini jambo moja nafanya, na sahau yale yaliyopita na kufanya bidii kuyazingatia yale yaliyo mbele. Yale ambayo yanakukosesha amani, yale unaona kwamba hii inakuwa sababu ya mimi kuendelea katika imani, unapaswa kuiacha. Kunakuwa jambo moja hapa hivi, kitu ambacho shetani huwa anafanza wakati mtu anatenda vitu na anaacha anatubu katika roho na kweli. Shetani huwa anafanya yale mambo ambayo yalipita, anaanza kuyarudisha ndani yako ili wewe ufikiri kana kwamba Mungu hajakusamehe. Lakini maandiko yanaambia kwamba Mungu ni mwenye wingi wa rehema. Wakati ambapo unatubu katika roho na kweli, wengine unaenda kwa watumishi wa Mungu ama hadharani, unamwambia watu, mimi nilikuwa mtu wa hivi na hivi, na kwanza leo nimeacha haya mambo, naomba Mungu anisamehe. Wakati ambapo unafanya hivyo, unapaswa kuitoa na uanze tena mapya, kwa sababu maandiko yananiambia ya kwamba yeyote ambaye anamwamini Mungu katika roho na kweli na kusimama kwenye msimamo wake na kukiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, maandiko yanasema kwamba hapa hapo huyo mtu atabadilishwa. Yani Mungu atabadilisha huyo mtu kuwa kiumbe kipya. Yani kuwa kiumbe kipya ni yale mengine ambayo ulikuwa unafanya yote yanatoka, mawazo mabaya yote yanatoka, na unaanza mambo mapya. Hauwezi endelea kama haujasahau vitu vya zamani, kama hautaacha yale mambo ya zamani ukaisahau na ukaanza kutazama yale ambayo yako mbele yako, na ukaanza kutazama mambo mengine mapya, na ukaanza kutazama mbele yako kuna nini. Watu wengi katika safari tunao wanajisahau, wanakimbia na huko wanaangalia nyuma, wanakimbia na huko wanaangalia nyuma, na kule kuangalia nyuma ndio kunawasababisha wao kutoendelea. Mwenye haki ataanguka mara 7 lakini atasimama tena, na katika kusimama kwake hawezi kusimama katika ile hali ambayo alikuwa nayo, atasimama kwa spidi, kwa yani level yake itabadilishwa, itakuwa level kuu zaidi. Naomba Mungu akusaidie. Yani Mungu atamuinua kwa viwango vya juu, lakini tunashindwa kuinuliwa na Mungu ni kwa sababu yale ambayo yalipita juu yetu yametuchafua, na sisi tunayaweka ndani yetu, tunashindwa kuyasahau. Yani shetani anapata njia ya kuingia, na kwa sababu shetani anapata njia ya kuingia, akitaka tunasa tena anapitia kwenye ile njia kwa vitu ambavyo vilishaenda. Unakuta watu wengine wanaanza kukusema kwa ile hali iliyopita na kusema kwamba hata kama unafanya hivi, kumbuka ulifanya kitu fulani, na kwa sababu wanasema hivyo inakuwa mkuki kwako, ama inakuwa chanzo, inachoma moyo wako, unaanza kufikiri tena nyuma, unashindwa kwenda mbele. Naomba Roho akusaidie muda huu. Watu wengi wameshindwa kuendelea kwa sababu ya hiyo hali. Akitafanya kitu, akitaka kuendelea, watu wengine wanasema siona ulijaribu kitu. Kumbuka miaka 2 iliyopita ulijaribu, lakini ukatokea kitu fulani ukashindwa, na hapa tena unaanza kujaribu, nikwambia utashindwa. Maandiko yanasema kwamba ninajitahidi kuyasahau yale yaliyopita na kutazama mbele, niangalie yale mapya yanakuja kwa ajili yangu, kwa sababu imeandikwa huyu Mungu ni Mungu ambaye alikuja kwa waliopotea ili wapate kumjua, na kule kumjua Mungu, hiyo ndio sababu yake Mungu watu wapate kumjua. Sasa shetani ni mjanja, hapendi watu wamjue, hapendi watu kuwa na huru, kwa sababu ndani ya Yesu kuna huru moja fulani hivi watumishi wa Mungu. Hata kama ulishindwa mara ya kwanza, hata kama ulishindwa mara ya pili, ukashindwa hata mara ngapi, nikwambie simama tena. Kuna maneno ambayo mimi sitaki kwenye maisha yangu. Kama vile mtu kuniambia pole, utakuwa sawa, sitaki tena hayo maneno.
Maneno ambayo ninayoyataka mimi ni maneno yenye faraja. Hata kama nachoka, napenda mtu mmoja aseme hakuna kuchoka, simama na tuanze safari. Kama ni kufika huko kilema, ni bora ufike hivyo hivyo kuliko kubaki mahali hapa. Hakuna pole utakuwa sawa kesho, hakuna pole utakuwa sawa mwaka fulani. Mambo ya kusema pole, kwa sababu maandiko ukisoma vizuri, sijawasikia mahali ambapo Yesu akasema pole pole wanangu, pole wanangu. Yesu maneno ambayo alikuwa anatamka ni maneno ambayo anakuambia hata uko mgonjwa aina gani, anakuambia imani yako inakuponya. Anakuambia chukua kitu chako uende. Anakuambia umesamehewa. Mambo ya kumwaza kumweka Yesu. Yaani kuna watu ambao wanadhani Yesu ni ama Mungu anatenda kisha mwaka fulani ama miezi ndio anatenda. Mungu inaandikwa hivi, asema yeye ni yule jana leo na hata milele. Yaani kitu ambacho alitenda jana anaweza kukitenda na atakitenda tena. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati ambapo unatembea, wakati ambapo unaenda huko na kule, ujue kwamba kitu ambacho unakihitaji, huyu Mungu wa Israeli, yeye ni mwenye nguvu, eko na uwezo wa kutenda hapo mara moja, wala si kesho, wala umpatie saa moja, hapo mara moja tu kwa ghafla. Yeye Mungu eko na uwezo wa kufanya mambo hapo ghafla. Lakini kwa sababu ya madhaifu, kwa sababu kuna vitu vinavyotukokota vinaturudisha nyuma kwa ile njia ambayo shetani aliweka, inakuwa ni njia ya wao kuingilia ili tusiweze endelea tena. Wewe jaribu tu. Kuna mmoja watu wanasema, wakati ambapo unasema kweli, haina tena budi ya kwanza kuyakumbuka yale maneno. Ukiona unaomba msamaha, watu wanakusamehe. Watu wanasema wakati tunakusamehe na tumesema kwanza leo uko huru, uende. Haina budi tena ya watu wakisema yale maneno wakiyarudisha, ianze tena kukudomine, ama tena uanze kuweka ndani yako. Huku unaenda unawaza tena, huku unaenda unawaza tena. Itafika mahali ambapo utasema mimi siwezi tena, kwa sababu haya mambo inazidi kuendelea. Ni kwa sababu unavipa nafasi. Shetani huwa analeta hofu ndani ya mtu. Ile hofu ambayo iko ndani yako inakukamatilia, unashinda kufanya mambo mengine kwa sababu ya vitu ambavyo havina faida kwako. Sahau yaliyopita. Sahau yaliyopita. Haiwezi kukusaidia, haina tena na faida kwako. Sahau, yache iende. Yache iende tu. Ni bora wabaki wanasema waseme tu. Kama watasema mara 7, kama watasema alifataka hivi, acha waseme. Mengine yanapita ili iwe ushuhuda mbeleni. Ujua kwamba mahali ambapo nilikuwa, aliyenitosha pale kunileta hapa ni Mungu tu peke yake. Ona Paulo anasema maandiko, anasema maneno mazuri, ambaye alikuwa ni mtu mwovu, ambaye anajulikana, wanamjua kwamba huyu mtu ni mtu aina hivi. Yaani hata akitenda watu wanamogopa, lakini sikia maneno matamu kwenye maandiko matakatifu anayozungumza. Kwa sababu alisahau mengine. Yala anaona soma inakuwa ni mtego, inakuwa ni kitu fulani, anayacha iende na kutazama mengine mapya. Na mimi nakwambia siku ya leo ndugu yangu, sahau yaliyopita. Sio tena ule wakati wa kusema tunaanza kusikia ndugu yetu alifanyiwa hivi. Ili wakati ambapo tukisikia habari, tunasikia kwamba huyu mtu alipigwa kwa sababu ya Mungu, huyu mtu alikamatiwa akifanya vitu vya Mungu, huyu mtu ni kwa sababu ya kasi ya Mungu. Ndio vitu ambavyo tunataka. Wana wa Mungu, ni wakati wetu wa kusimama imara. Wana wa Mungu, ni wakati wa kumiliki vitu vikubwa ambavyo baba yetu huyu Mungu alituahidi. Ni wakati wa kusahau mambo mengine na kumtazama tu Mungu. Mungu akubariki kupitia neno hili.
Ili mafunzo ambayo tutaendelea kuwa nayo. Sometimes tutakuwa tunafanya tukiwa live, sometimes tutakuwa tunakutanana kama na hivi, na sometimes itakuwa na record, ama wakati ambapo tunajifunza sisi huko tutakuwa tuna record video na tunaweza tumia ndugu zetu wengine wapate kuyasikia maneno ya Mungu, kwa sababu pasipo neno la Mungu hatuwezi kusimama. Haya maneno ya Mungu ndio ambayo yanatusababisha sisi kuwa huru na kutusimamisha tena na kutufariji na kutuweka nguvu na kuwa washujaa ili tena tuendelee katika safari. Tutaendelea na maneno ya Mungu. Imani Mungu atatusaidia na Mungu atakuwa pamoja nasi. Neno kubwa, vitu ambavyo vinaumiza moyo wako, vitu ambavyo vinatatiza moyo wako, mwambie tu Baba, ili vitu nisivitaki. Uvitoe vitu katika roho na kweli. Mwambie Baba, yote haya yaleta kwako. Mimi sitaki tena haya mambo. Kwanza ndio mimi sitaki kwa uwezo wako. Na utazame mapya, uangalie mbele. Nikwambie kuna watu ambao wana vitu vikubwa kwenye maisha yao. Kuna watu ambao wana nguvu, wakisema tu kusimama wenyewe, vitu za miujiza, maajabu itaonekana, vitu vikubwa vitaonekana. Lakini shetani amewakamata watu, amewafinyanga, ana vitu ambavyo amewawekea ili wasiweze kuendelea, ili wasiweze kujiamini, ili wasiweze kufumulika. Acha mambo mengine uache tu yaende. Kwa ajili ya Mungu anza kuruhusu tu mengine yaende. Kwa ajili ya Mungu acha tu viende tu hivyo. Lakini baki kwenye zamu yako, baki kwenye msimamo wako. Hata kama ulishindwa jana, jaribu tena leo. Na sio hata kujaribu sema kwa hii safari mimi naenda, kwa hii safari nitafika nikiwa mzima, kwa hii safari ni lazima naenda. Watakaofika mwisho wa hii safari na mimi ni mmoja wao. Kwa watu ambao watapewa tuzo na mimi ni mmoja wao. Na mimi ni mmoja wao. Kwa watu ambao watakaohesabiliwa na mimi niko kati ya wale watu nitahesabiliwa. Kwa watu ambao watapewa tunzo ya haki na mimi ni mmoja wao ambao nitapewa tunzo ya haki. Acha watu waseme tu. Kwa sababu wakati mtu anaanza safari, wakati ambapo unaacha mambo ya zamani, unasema hapa mimi ni Mungu. Wakati ambapo unaanza safari, ni lazima kuwe vita kidogo. Ni lazima kuinuke tu vitu ambavyo tutakuletea mawazo mengi, tutaleta vitu vingi kwenye kichwa chako, uanze kufikiria nirudi tu. Lakini no, hatupo tena hapo. Hatusema tu nikale hivi, hatuko tena hapo. Hapa ni mahali tukisimama tunasimama, tukianza tunaanza. Mungu ataondoa majaribu, ataondoa vikwazo, njia zote za shetani, mitego yake yote shetani anayojivunia, huyu Mungu ataiondoa yote, na sisi tutapita tu na nuru yetu itaonekana kwenye ulimwengu. Waliotusonta vidole na kutupanga majina ya kwao, nikwambie wakati ambapo tukufu Bwana utashuka juu ya maisha yako, Mungu atabadilisha tena. Mungu atakubadilisha tena, na wao watabadilisha maneno. Wataanza kusema kuweni kama yule, alikuwa hivi na sasa yuko hivi. Acha yaende, yatoe kwenye fikra zako. Watu ambao wanaofuatiliwa sana, watu ambao wanaogombanisha sana, ni wale watu wenye kuwa na vipawa, ni wale watu wenye kuwa na vitu vikubwa kwenye maisha yao, ni wale watu ambao wamechukua watu wengi nyuma zao, ni wale watu wanaogombanishwa, ni wale watu hawana amani. Acha nikwambie jambo hili, ukiona tu ukifanya kitu kadogo, kitu tu, kwa mfano tu unapita unaangusha kitu, na unajua wanakusema sana, ama ulikuwa wengi mkafanya vitu fulani na ukafanya na wao, lakini wewe tu ndio unakamatiliwa sana. Yani ukifanya kitu ndio vinaenda huko na kule. Unajua kwamba wewe kuna kitu kikubwa ndani yako.
na jambo kuu ambalo unapasha kufanya, unapasha kutulia nafasi moja, unaanza kujitafuta kwanza wewe ni nani. Wakati ambapo unajitafuta, utakiwa kugundua ndani yako una kitu kikubwa, na kile kitu kikubwa kwa sababu ni Mungu alikiweka ndani yako, Mungu ataanza kufundisha. Achana na haya, acha huyu mtu aende, huyu ndio sababu ya wewe kufanya hiki, acha kitu. Yaani Mungu, wale wabaya wote wanaokuzunguka, Mungu ataanza kuwatoa kwenye maisha yako, anawatoa na kuanza kuleta wasaidizi, na kuanza kuleta wale watu watakuunga mkono, na kuanza kuleta wale watu watakuweka kuwa na nguvu. Mwenye kuwa na nguvu anasimamiwa na wenye nguvu, asiyekuwa na nguvu anasimamiwa na wale watu ambao hawana na nguvu. Sahau, yache apite, yache aende. Waseme tu wanavyotaka, wanene tu wanavyotaka, lakini utukufu wa Bwana ukianza kushuka, ni lazima wataanza kubadilisha maneno yao, ni lazima wataanza kubadilisha misemo yao. Mmoja akaanza kujitokeleza mwenyewe na kusema, yo ndugu yangu, mimi nilisema kendo hii, mimi ndio nilikutangaza kwa mambo fulani, mimi nilifanya hivi na hivi, naomba please siendelee tena kwa sababu ya maneno. Na Mungu tu nasikia roho ananiambia nikwambie tu nijisikie huru. Ndo Mungu anayemtumikia na Mungu anafanya vitu kama na hivyo. Mungu anayemtumikia ndiye ambaye anafanya mambo hivyo. Ni Mungu anayemtumikia ndiye anayefanya mambo makubwa. Waliokudharau wakakusema, waliokukana wakasema kache kaende, gisi kako tu, Mungu anakuwa anabadilisha wale watu kwanza kugeuka tena na kwanza kufuata, wakianza kunyenyekea mbele yako na kusema, ndugu yangu, tumekosa hili. Nimekumbuka mtumishi wa Bwana Yusufu. Maandiko yanasema kwamba wakati ambapo alikuwa akiota ndoto, ndugu zake walianza mkama, walianza kusema mambo mengi, lakini wakati mmoja kipindi kilifika, ndugu zake wakaanza kunyenyekea. Ndugu zake wakaambia baba ya kwamba huyu mtatifa, wakamwambia baba ukifa, Yusufu atakuja abadiliki kwa ajili yetu, inabidi uongee naye hata kama unakufa, sisi tubaki salama. Hayo maneno ndio maneno ambayo waliokukataza kwenye mambo hii ya Mungu, waliokuvunja moyo, walioleta mishale zao ili usiendelee, ndio maneno ambayo watakeuza na kuanza kunyenyekea na kusema, ndugu yetu, tunakosa hili na lile. Usikate tamaa katika safari hii. Ujipe moyo, useme nitaweza tena. Ujipe moyo, useme mara hii ninaenda, kama nikufa nife tu huko. Useme tu mara moja ninaenda, kama nikupigwa nipigwa huko, lakini naenda nifike mahali fulani. Mahali fulani ambapo Mungu alisema ya kwamba nitapafika. Hii safari lazima nipafike, kama nikupigwa basi nipigwe tu. Sometimes usiwasikilize watu. Sometimes unaacha tu watu waseme tu. Wewe sikiliza, mtu mwenye kujua msimamo wake, mtu mwenye kujua kitu anachokifanya, hata watu waseme, hata watu wanene, kama ndani yake mna ule ukweli, atasimama tu, hawezi vunjika moyo, kwa sababu maandiko yanasema, wakati wanaposema vitu, wanasema vitu, kama una hivyo vitu hauvifanzi, hivyo vitu ni vitu vya uongo, ni vitu vyenye havina faida, achana navyo. Na ukijua kwamba hivi vitu anavyosema ni vitu vya kweli, ni wakati unasimama hadharani na unasema haya mambo ni kweli, lakini kwa neema ya Mungu kwanza leo nimeiacha, mnisamehe na Mungu anisamehe, na ninaanza safari. Na wakati ambapo unasema hivyo katika roho na kweli, unachana na vile, unaangalia mengine, wakibaki wanasema wabaki, wakibaki wananena wabaki, wasema wanavyotaka wabaki, lakini kweli hii ndani yako na Mungu anajua kweli yako. Acha Mungu akusaidie yake. Acha julikane machoni pa Mungu. Mungu akujasema huyu ni mtu wangu. Mungu anajua kwamba huyu ni mtoto wangu. Popote pale anaenda, huyu ni mwana wangu. Nina yeye, siwezi mwacha wala kumpungukia. Na Mungu anakujaza nguvu. Na waliosema maneno isiyostahili watarudi tena mbele yako na kuomba msamaha. Watarudi mbele yako na kusema, ndugu yangu, kweli tulifanya hivi na hivi, tunakuomba ndugu yetu uturehemu kwa mambo. Lakini kwa sababu ya kufikiri vilivyopita, kwa sababu ya shetani ameweka kajia chake, yani ameweka kajia kadogo, ukitaka kwenda wanarudisha, ukitaka wanarudisha, ukitaka wanarudisha. No. Sasa hiyo tunaenda. Ambia tu rafiki yako kwamba hapa mimi naenda. Kama siwezi fika pale, sio mimi, lakini mimi ameniambia Bwana ni lazima nifike mahali pale.
I don't care mtasema nini. I don't care mtanena nini. I don't care hata mfanye chochote kile mnataka. I don't care. But mimi nafika mahali pale. Tunaenda. Sahau tu. Mungu anasema vizuri. Naanza hapa Wafilipi 3 naanza 12 nasema hivi. Sijidai kwamba nimekwisha kufaulu au nimekwisha kuwa mkamilifu. Naendelea kujitahidi kupata lile tuzo ambalo kwalo Kristo amekwisha nipata mimi. Amini kweli ama kweli ndugu zangu, sidhani kuwa nimekwisha pata tunzo hilo, lakini jambo moja nafanya, na sahau yale yaliyopita na kufanya bidii kuyazingatia yale yaliyo mbele. 14 basi nimo mbioni kuelekea lengo langu, ili nipate lile tunzo ambalo ni mwito wa Mungu kwa maisha yangu, kwa maisha ya juu kwa njia ya Kristo Yesu. Asema basi nimo mbioni kuelekea lengo langu. Anza nawe mbio. Anza mbio kuelekea lengo lako, kuelekea lengo la Mungu juu ya maisha yako. Yasahau yale. Ambia ndugu zangu, mimi siko tena huko. Ambia rafiki zako, mimi siko tena huko. Mimi kuna mahali ambapo naelekea. Kuna mahali ambapo napokimbilia. Leshiyama. Najua Mungu ninayemtumikia. Najua Mungu ninayemwamini. Hata napita kwenye shida, hata napita kwenye matatizo, hata nikipita kwenye jangwani, nikisema tu haya basi yanaenda, mimi namtazama Mungu katika roho kweli. Nikijua kwamba ndani yangu upo safi, ala siogopi chochote, ala siogopi yoyote, siogopi vyovyote vitakavyopitikana wala kwa yote, kwa sababu najua aliye ndani yangu ni nani. Najua ni nani aliye ndani yangu. Ndio maana kuna wakati mmoja najisikia uru fulani, kuna wakati mmoja najisikia nguvu fulani ambayo nataka tuanze cheza mbele ya Mungu. Nataka tuanze kuruka kwa sababu ninamjua. Ukimjua Mungu katika roho na kweli, wakati ambapo mambo yako yanakuwa sawa, wakati ambapo kila kitu kinakuwa sawa, Mungu anahesabu haki, anakuhesabu haki. Nikwambie, hautakuwa kwenye ile level. Watu ambao wanashinda kuendelea ni wale watu wanatengeneza, wanarudi mara mawazo yanakuwa ile, maybe walitengeneza kwa uongo, maybe kuna mambo fulani ambayo inawasonga sana, wanashindwa, wanasema tunibaki kwenye yale, mimi nitabaki tu hivi. Hakuna atakayebaki hivyo tu. Kila mmoja anamalizana na kwake, anaiweka mbali, anampashia mwingine, una na chubaga kwake anapeleka, na tunabakia huru, na tunaanza safari tuelekee mahali pale, na tunaanza safari tuone mahali pale. Napendaka sometimes nilikuwa nakaa hivi, na napendaka mtu anipigia simu, ana mtumishi, ama Jeremiah, ama alo Miracle, alo mtu fulani, alo ndogo yangu. Napenda kwanza uni-explain mambo ya Mungu, kitabu fulani, neno fulani huko ni kitabu gani? Angalia, nahitaji kuna mtu fulani hapa tufanye kitu hivi. Nahitaji maombi, kuna mtu mwenye kwa na mapepo, kuna kwa hivi. Najisikia nasimaka huyu Mungu anayemtumikia anaonekana juu ya maisha yangu. Na ndio vitu ambavyo tunavyovitazama. Kwa sababu maandiko yanasema tuanze kufikiri vitu vya juu, mambo ya juu. Mtu akikupigia anasema Mungu anakuonesha nini? Mungu anakuonesha nini? Unakaa kidogo na muda, subiri kidogo. Acha nimshukuru kwanza Mungu. Mungu ananiambia sahi hivi na hivi na hivi. Ndio vitu ambavyo tunahitaji. Sio kutuambia pole mtakuwa sawa tu. Mvumilie. Ni yani to never. Hapa tunaenda palipo vitu vyetu. Hapa tunaenda maana ambapo peko lengo yetu. Hapa tunakimbia mbio, atuangalii tena nyuma, atutazami tena nyuma, tunayasahau na tunayatupa na tunaanza mbio. Basi kimbia na wanaokimbia. Kimbia na wanaokimbia. Simama na wanaosimama. Walio na nguvu simame nao. Watu wasioregea simame nao. Wasiokata tamaa nao simame pamoja nao. Wasiovunjika moyo usimame nao. Usisimame na wadhaifu, watakuweka udhaifu wao. Utashindwa kuendelea. Kwa sababu wao ni
wengi wana udhaifu, utakuta na wewe unakamatwa, wote wanakunasa, unashinda kuendelea. Lakini ukiweka misingi mikubwa, misingi yenye nguvu, ukiweka misingi sio tikisika, nikwambie utaenda mbele, hauwezi tazama nyuma. Utaenda mbele kwa sababu msingi wako, watu ambao umewaweka karibu yako ni watu wenye kuwa na nguvu, ni wale mashujaa wa imani. Maneno ya Mungu ni maneno yenye utamu. Ndugu mpendwa, neno hili mweke ndani yako. Ambao mtaniona kwenye mtandao, ambao mnaniona mahali hapa mnanisikia, naomba kwa Mungu aonyeshe, Mungu atujaze nguvu, Mungu atuonyeshe kwenye safari tuendelee. Anajui wakati ambapo atarudi, anajui saa wala chochote, lakini alituambia mkiona vitu fulani na fulani, mkiona vitu fulani na fulani, mjue kwamba wakati umekaribia. Na hivyo vitu tunaviona na vinaendelea kutendeka. Si wakati wa kulala tena huo, si wakati wa kujiweka weka, si wakati wa kwanza kujipretend tena, si wakati wa kuwa kama mtu. Ni wakati wa kufungula macho na kusikia. Ni wakati wa kufungula macho na masikio yako na iweka wazi. Wakati ambapo unaona na unasikia na upate kuelewa. Chochote kenye unaona hiki ndio sababu ya mimi nisiendelee. Hiki kinakuwa acha kiwa uende tu. Kama ni ndugu, kama ni fulani, acha tu uende. Kama ni halo hamna shida, lakini mimi naenda kule. Tutakutana tena mara tena. Yesu peke yako nasema, kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu. Kwa sababu wewe na Baba umoja, na umo ndani yetu na sisi ndani yako. Kwenye hatua hii, kwenye safari, kwenye maamuzi ambao mtumishi wako amekamata siku ya leo, maamuzi ambao amekamata sahihi ya kwanza, hatua nyingine na kusahau yale yote yaliyomrudisha nyuma. Mjaze nguvu na uwezo na mamlaka. Mjaze utukufu wa mbingu. Umjaze uwezo apate kuendelea, hakuna kuchoka wala kuanguka, lakini kusimama na kupigana vita vizuri. Imeandikwa heri mwisho mzuri kuliko mwanzo. Tuoneshe Mungu, tuoneshe Bwana. Tusitazame tena nyuma, bali tutazame mbele. Tunahitaji msaada wako wa mbingu, msaada wako mbingu ifunguke na utukufu wako uonekane juu ya maisha yetu. Ufalme wako utende. Tawala Yesu, tawala Bwana Mungu mzima usiyeshinda. Tawala kwa kila mmoja amesikia neno hili. Napindua kila mawazo ya adui, napindua mawazo yote mabaya. Nimegeuza kila nia yote mbaya, nimegeuza kila fikra yote mbaya, nimegeuza kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, wezesha mfalme wa amani. Tuwezeshe Bwana Yesu. Tujaze nguvu na uwezo, kwa uwezo jina la Yesu, uwezo wa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu, asante Jehova. Basi ndugu mpendwa, tunamalizia hapa siku leo, ambao wako mahali hapa, ambao wanatufuatilia tena. Naomba Mungu awabariki. Tutakuwa tunafanya hivi kila siku. Tutakuwa na maombi asubuhi kwenye TikTok, hata kwenye YouTube. Tutakuwa na maombi asubuhi sana 05. Tutakuwa na maombi na majioni, tutakuwa na maombi. Tunaomba kwa pamoja, ambao uko karibu na ambao watakuwa online, tutakuwa na maombi. Basi nami nitumeni zaidi, Mungu atatenda na katika maamuzi yako ambayo utachukulia, vitu ambavyo utachukulia, na mimi Mungu atakuwezesha. Kwa hiyo ukiangalia tu hapo hivi utaona namba. Ukiwa na swali, unataka tufanye huduma kwa pamoja, tunatembea kwa wengine tunatembea tu, bali tunakaa fasi moja. Kama huko tunatafutwa, anasema mtumishi hivi na hivi, tunahitaji msaada wewe, tunahitaji hivi, uko tu hapa neno, basi tunafanya hivyo. Naomba tu Mungu awabariki nyote, na Mungu awalinde, na Mungu awawezeshe katika jina la Yesu Kristo. Amen.